ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatio kana musia yesi wa Mutongo TV ngwatane ya mukamba wa tindanesa muthenyani wa umundi na kiwiyo cha kukiende onesa kufika baune mwendone wa saa 3 na nusu cia wi wa masaa mabireka yumiloni wa sua masaa mailu makuomanyithia kila cha kitika kwisela Vilingi ni wa Mauvoo. Umundi ni matuku miongo ili na ili mwai wa kana mwaka wa ngili ili na miongo ili na 3 na ni wa thandatu tuambe kuona Mauvoo aratumanengete uwito ndini wa Vilingi. Ala tukumbanesie ni vamwe na Kenya Kwanza moka ukamba uyawone kungweta ithita azimio tuimatambua easi Kalonzo Musyoka. Jonathan Mweke kuweta serikali ya Kenya Kwanza ni kuthinikia milati ya maendeleo ukamba. Zangili ilasi ikitengwasia polisi kuvithukia kivetro cha Delta Matungulu tukuni wa kuamukia iyo. Na ndini wange wa yimwanya ni tukuelesia iyulu wa fistula. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie ni ERASTUS kithuku wa NZOMO na keteresia mwende alula Mauvoo kwanzia ya meko tunena ni kwisela ile 3 ya mwezi 5 na ambayo tumani mukuvi vatende vinandeni wa mitandao itu ya mekumukanili na tuyambia Vilingi ni kana ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni mabuthisia banene maoneni ma atongo yukalekoni wa Kenya Kwanza aiweta kana mbumbano sio ilembetani ya ukamba ni kuvwavwa ni akamba na kusema kula anonginya mbaya mukamba yethi medho ndikasi utongoi ainengane ngelekanyo ya mboya sia kutunga muvea musini wa masako na ili natongwe ni President William Ruto kwa chumwa muvetu Kalonzo ni wasekana kielelo kenene cha mboya isu ni kuweta isitwa yake avikete cha thini cha mathikonga likosea Matungulu kauntini ya Masako. Kalonzo henge ni wathingilela kana mota azimio maitambuete serikali ya Kenya Kwanza boni motesia ni wakuvingwa Vilingi wa Mauvoo na ilivoti. Ona kwithi wa tongo ikananza maye mwanya ilenyi vito kuna nisi mondoko thwa nyuma konete usakwani munene chama cha Wiper ni Kalonzo Musyoka no athingilela kana mota ngwatani azimio ni Kenya maitikilite kana ve serikali ya Kenya na wene umwe wambe utesa kuitikila ki kumaononge ula watu aiwe nthini usakwani munene wa mwini wa nyanya mwaka muthelu. Kumbukeni kabla tuje tukubaliane na mazungumzo ambayo yanaendelea baina ya Kenya Kwanza na azimio, sisi hatuja watambua kama serikali. Mimi tu Machakos ndio mnawatambua. Unaona nasi mimi tambua ndo Kalonzo tambo matambo. Kwa sababu ukweli wa mambo, wizi wa ajabu ulifanyika uchaguzi uliokwisha. Namba ya mukamba yithiwe metho nthino ndambuka ila siende utwaiwa ni serikali nthino isio cia ukamba aiwetakana nao ni nzemwe usima kura cia usokwani ukite wa 2017 na ethiwa nayo nzama unyuvani na mivakandika vikiano vendwanya makethiwa mainua mana maimukunea kura mimi na watarudi nungu makona maama saku tia dikota ya ukamba makakwata masaku ikera ve Wiper Mwa na Kalonzo tuizonga na mbele wa ena pinya nyondo mwetu mkona tu na tuyakikisha kana ndo alama kuunga mionyo kandiona wa 2027 leo mupita kwa leo bindwani IBC wana senata kabindu na wapinya na mwazia Kalonzo enda kaunga me 2027 ni kazi bure. Ingi amenda kamba kuendea na uthocha na kwithwa meu na mena nda nene kwa atongo yonthe mandi ya Kenya. Tondongo yeno ivuthese wanene atongo ikanathetia la maendeleo na munene ila maendese na mumbano sio cia kiuteti kana cia kimaendeleo. Na wanaorua kwenda kila mahali wakuje watarudi sana watarudi Machakos watarudi muwe tayari kupokea hawa wakubwa watarudi na wanarudi. Na mlisikia vile walizungumza juu ya Kalonzo mwenyewe. Ni Kalonzo akawa ndiye agenda ya Gachagua na Ruto. Mwela kuku ndiye mwendo amenyamazi ikiwa na Kalonzo na uka mwendo kadeke
Mondo mutezia tuenda bwana ndabita. Wai mondo muziola mego maigwa na maibita. Otauni wawetakana ni vindane ila yambe vyu serikali melelo ni kuiva mathie kana kuvinyia mwene nthi na ethiwa maivikiana ukwatia nthini wa mawandekezo ila manenganitwo ni ngaliko ya ulei Azimio wa Kenya mumaisa kwitikila guciokaniti na tangu tujinyakulia uhuru umekuwa na serikali kila baada ya miaka mitano, uchaguzi kila baada ya miaka mitano, lakini haijawahi kuonekana hadi juzi serikali ikishinda kulipa wafanyikazi wa serikali mshahara. Lakini gavana Machakos ametuambia hapa alilipa watu yake. Amba maete ngwe mali yako itikelana nondo tikwasia. Pele ano yulo IBC. Sinduinya mazezie unga. Wima azie unga hii. No vikie shilingi ya naimwa meongwetana. Uno huu. No vikio. Twezi otanikite ya naimwa kia viki ikotikete. Kalele mine yo, lakini yoko dhukumine, no lasma tu dhukume. Nike ndandu maitu mateveke. Kwa u, maitu, na siandumia no tia chao, tia mundo. Tunenga nenda ya, na tindukuma, kila national government ya inekwika, ni yike. Na kila ngeta opposition, twa inekwika, ni twike. Kimwe, ningependa kusema. So maybe national government mheshimiwa Wavinya hii wanawevu kuma na yoye na nduka hii kamba usisi ondo kuvuka mawa na wema ulili ya kuweka wema kumbao usiwa na tetemeka atongo yangi ala mevigite chathini kicha mathiko ewonga wana wa kaundi ya Masako mwandu wa Vinyanjeti na msia wadi ya Tala Jackson Daka ni methiwa maendekithia muno ukunikilwa kwa ilo vila ivatheo serikali cia mitiuko mawira kana vena vatasivikie na kuongelangwa na kutethia mwene nthi. Kama ni pesa ya devolution, hapo sisi hatutaki mchezo, kwa sababu sisi ndio tunabeba watu wengi. Huku kwa ground kuna shida mingi, na ningeomba Senate waangalie, wafikirie sana hii mswada wameangusha ya kukataa kuongeza county pesa. Sisi tunataka county ziongezwe pesa, na tukiongezwa pesa sisi kama pia magavana tujikakamue tuokote pesa. You cannot just rely on the national government. For the senators, we are not happy as MCS and as the members of the county assembly, because we see you pretend to be custodian of devolution, and yet you are the one who is killing the devolution. How comes can the National Assembly pass a bill for the county government to be increased money to the county government, and once came to your Senate you deny us the right as county governments? And the wing which is denying us those money is from the UDA side of the government. Tell Ruto, stop to pretend that he's supporting devolution and is the one killing the devolution. If he means well, he should advise his senators. Naona kuna shida Kenya wakati huu. Kwa hivyo hii serikali they don't believe in devolution. They don't. Ota useneta wa kaundi ya Masako mwandu Agnes Kavinduni wawetakana mota matasaneta alame ukalikoni wa Azimio wa Kenya mayavikina uvalo cha mutalatala atewa vikie kwa walukua ni atonge alame ukalikoni ulongi wa serikali na kie kutuma ilo vikia kulea kuongelwa. Senators did not refuse to pass the monies for county, especially Azimio senators where I belong, where our party leader belongs. We refuse to vote together with the Kenya Kwanza, but Kenya Kwanza voted no for that. So we are not all senators. We defend devolution. Makaundini ya Masako nyene tawaboni motesia.
Na tuisonga na mbele kana mwandiki mutene kamuvyani wa Mauvoo Jonathan Mweke ni wametakana mota atongo ikuma ilembetani ya ukamba alamendeni wa serikali ya Kenya Kwanza ni makuikithia milati yonde ya serikali nene ilembetani ya ukamba tamaundu make wo na malelo ni ya thuko mwana kuthela nikenda mwenendi atetheke. Mweke anena itina wa kutambuka ofisini wa County Commissioner wa Kitui ERASTUS Mbui kielelo kinene ne kunena nesia yulua kuvanga maendeleo ukamba Onesmus Chalo mukutweleza. Mwandiki mutene kamuvyani wa Mauvoo na Inengo Jonathan Mweke ni wethwa na ndambuka ofisini wa County Commissioner wa Kitui ERASTUS Mbui pala methwa na siekalo na County Commissioner kunena nisya yuluo thukumi wa serikali nene elembetani ya ukamba pala Mweke wa weta ndongo ikume elembetani ya ukamba ni lasi mthini wa serikali ya Kenya Kwanza ni makuikithia milati yonde ya serikali nene elembetani ya ukamba ni yakwa na kuthela kielelone cha kutethia mwene mthini wa milati isu ni pamwe na malelu na kiwu. Twanena muno na County Commissioner maundu ma maendeleo kupitia kiwu, maendeleo kupitia malelo na projects ya serikali ila siku no Kitui tuenda kutethia andu maitu mekala mekaba tuenda kwekea OBD kato hakikishe miradi ino ma serikali sana sana miradi ino ya serikali nene sibiki andu maitu mituke kato tetheke tambaye ya mukamba tuiwe serikali ino ya Musumbe William Ruto tuinthini ne to feel useo wa serikali ino kou tuenda utavya andu maitu ma Kitui ni tuhakikisha tusukume vala tutonya kusukuma kana tukwate kiwu malelo ano tuinamo tumasoivye kandu maitu mathi undu makwenda kuthima umantha biashara ciana ciuthi skulu na sindu taisu. Mweke na walangi watongwa SSS ya kuvanda miti ofisini wa County Commissioner wa weta walanyi wa serikali nene wa kuvanda miti bilioni 15 ni wende vala wakulia NND vindani ikwe na mbua kukumbatilia walanyi usu kwa kuvanda miti kwa wingi. Na tuitungia ngai muvea tondo nintuona kwe na mbua mbingi na tondo wa mbua isu tuoka tuasia ekatuambe kuvanda miti. No tuwese agenda ya serikali ya kuvanda miti mbingi mono pio na omundi ta mwana wa Kitui ni okabano Kitui katutethanisie na County Commissioner na nduma Kenya Forest Service na heshimiwa twina muvano kana tuvande miti. Mweke mwa weta ni makuithia na siekalo na mivea kivathukanyo ya Mauvoo kumava kaunti ya Kitui no kana kumantha amwikala mena Inengo kivathukanyo na ila muvea wake ukwithia uikwata mbau no kana kwimia Inengo isu na kwetethia amwika asum. Wa sports omundi itukomana na andu ma muvila, andu ma athletics, andu ma volleyball kono Kitui kato sisie undu tutonya kukwatiania nesa tulike ground tumantha Inengo talents si andu maitu kono Kitui tumokilie nesa mathi mbemo no pio na talents sio na mautu tabia maundu maiwanza nese twina stadium ino ya vano Kitui yina thela nesa twenda kusisia nicho tutonya kwika ta serikali ino nene ka tuswebie iwanza sia Mauvoo kono Kitui na tukulika kila constituency tunena maundu ma academies na tunena maundu maiwanza kana amwika onamo methia wai mena bandu matonya kuthi mautwa talents kainengo siombe. Mweke ni wombola ni makwatianite na gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe pamoja na serikali nene kwa iliwanza sia Mauvoo va kaunti ya Kitui no kana kwemia Inengo ile mbetani ya ukamba. Tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Onesmus Chalo. Tuyuma kauntini ya Kitui tuthi kaunti motoi ya Makueni. Serikali ya kaunti ya Makueni kwisila muvea wa utandithia ni yethiwa na ivinda yumo kuelesea kitumi cha amwe ma athukumi alama na athukuma kivalua cha kuthesia soko wa Kinyambu ulawi kaunti nesu ya Makueni manavutwe vate itumi beanu na matanengetwe mathiimo thini wa umbano wa awanda ulawa toiwa sokoni usu wa Kinyambu. Muvea u wa utandithia ni wetia siumwa itatu sioka kuthinikia ki uvathukanu na
ou vala thokumi a meweta kana tamana vutiwe maweta meutwa isia miate yani ombaka kiocho kiwike Kennedy Mulinge no gutwele sembeke Nikio cha mwito ama kikundi kwa isito usafi kuma wodini ya Thange Kibwezi ni kaunti ya Makueni. Alasi mwilimbe tumana vutiwe na serikali ya kaunti ya Makueni kusila Mauvoo tandithia vatengwa notisi ya kunga mwewea wa kuthesha soko wa kinambu la maambisi ya mwakani wa 2014. Ndini wombano uwa wandola watu wa sokoni uwa kinambu wa mwito ama yoya monoma ukona alama na wakanisi na mokuvutwa matena misala ya mia itatu kiatiani siom. Elama na iwe nikivetikiu nikinegara nikiranga yo kwa chau kika kwa mukebe ya chau wambemba kika sia hii nono ninzuko mabaa kaunti ndiye dada kabisa negara ni bwembeza nenge chau nenge kilo cha mbemba ende zina ola webo mwasime wanda uko vida ivetisi ali ba ala nindo ni mosi nuwa kwata jena ketunya ke nondo kai okatwa maiti nondo ba imondo iteja ndiwa nendinge ba ino ta ndiwa ndai na ndiwa iko ya ndiwa chau ndiwa inge chiza wasawa na kivetiki imweso na chau ne tina ne wangwatia kwa kivetiki laki kwe wa ikike kale musie chane ngwadina ene kivila mama soko kivadhokonyola melelo no kuma Mombasa kuthi Nairobi kuma musino wa Makindo mbakola mtoto wa ndela mevikite umbanoni o maiweta yeta yekina masoko ni movala meutata thukumya lama na athiase masoko ma mutito kambo machinery Kinyambo na Makindo tamana avutiwa kwanzia ya kitumbo vama iweta maesa kulela kithito ni chocha thukumi a kutungwa uyani wo kuthese masoko alama ngamie othe ni manekie ko se nene muno ku dunia ni etaye kwa malikilo bisineyo na labda mundu eka kuriwadi mundu wa kampeni siake ona kuniepa ogethia mundu uthetie soko zu kwata ututi kuma kwa chambaka weyo uthetie soko miaka 10 no mundu akiwa go malete kwa manoki on the ground town you are kinambo chama wa mutito ande we chama na town ulonge we chama na we ando alama ya soko na pe market superintendent webo aketa andwashu na ita andwala madhiazi yoso na ya andres issue ukidha mundu umakuchama ni wasoko ni wezi na kila mundu ni wezi ni betisho tu na sisi bani bezi wa ubadiliku lakini tiko kama mundu angamebika uba yani maya leje nito mitu tuona ngo yetomi tunaende ichago nomwe binda yangu setu liendeneza ebinda yangu setu liendeneza na tuine hawa kila ngomba chao kila ngomba kalila nesa wasawa naoka ubona utuko kita nyembe wao mutuna nuko tutabia hiyo atuyeka na makuwani anokie kwananga kana loti ya kosewa yes kumana na hivyo vya mwito akwenda matongi wa uyani William Kiamba ulani waungamia ando alama dhia sema soko kauntini ya Makueni ulevi kitaumba none ukungamia mwana wa Mauvoo tandithia kauntini ya Makueni ayita mithine meongolene mukuthinekia kilingi siki uvadhokono na oua mwito ama yeye vakutoa isemi atianiyo mbiki ofisini wa governor wa kaunti ya Makueni kukitea mauya mom mateki ndumesi polisi ya serikali ndio wasiani polisi ya wasiani kwa notice wewe kwa notice nike ngoma na kama au mwetilika une no kwasi andwati ya bute na enzi elani manongamie uyani yena kibuja kingi uka na kwe wananga na kami tunya kabuti na chuno na Andres mwala maneki unao chune bwe wewe na asia ni kisie pole nundu wa kila cheke kie nundu no netu keise undu maando liwe katika andi ngova dia insio nicho nitumeye eda nukweta tigwenesa abati onele bandi kitu cha undu kwa Iceland yele ilete andu baki nambo mane na kututa na labda atatu malende ya onele ni mame one wa contract nenda wile aku akamana maluka MCA wa wodi ya Thange Eric Mosio kikatumo katu wa tongu yangi mama soko ni katu wa tongu yangi halama vika umbanoni Ken Mulinge Motongo TV kuma Kinyambo kaunti ya Makueni.
Tuwa makuweni nikana kuyana na livoti sia uima wamwi nikana mwetu aingi ni mate thekane sana siana na makainde ya onesa indi vekilungu okenini cha mwetu mate thekana siana indi maitiwa na kimako kweyi uyatei na kukwatwa ni ndoni ila makwatwa ni dhina wesikani eta fistula ni wau ola kukwata mwetu mono ila makuwa ivinda ya saisesoni ya kutetheka na vala makwatwa wa ni dhina wa kuvitia maumo na cho mate kweyewa yothe na o wambea sia ata na utonye kuitwa ata thini walivoti mwanya ya fistula ni voa vetandeko mwandikitwa Mauvoo kuma wote kaunti nesu ya Makueni Caleb Chalwa Mutunga no kututhiania mbeange na nindini wa kilungu chambe change wa ino itanae na kwa tani na suma mama na wewe andi kumala angwe wondani ando no mendekea kwa lungu ya miaka vakuvi miongo ile mwaito una ulande munenga isitwa nthini wa kilungu ke ne wethitwa akiukitana na mwino kwa isitwa fistula yethitwa ni savali yusi wane mathina na kila kinene okutwelesia ni ntheko na nthoni mbingi ila wakwata kuma kula kwi andu ando no mendekea yo ikanisa ndio isieloni ina sune kalita go miaka mbao ni naenda hospitali lakini ndia ono posionesa nina mali lo soko wedia yikeda no ni pipe adi ukeseria no mekwisila kumao lakini wedia ngwe ngire nikakotio wando nduma alirame na ti maseo thina wa mwaito wambiisie aminote thekana mwana na vawitina wao kavinda kanini ni wamanie kana maundu ti maseo choka akilini ngona yunga ende yona hospitali kana ngono mundu mbonyo ku hospitali na ilo kuthike ndani kaleta ndwala ne kalite kipinduni mundu alane saa kumona makita kondeke makita kubonana nona kuitina kwabuka ona kutwika musee wake aino ku munini kiasi cha kana no ayamutia na akatwana ingi indi kana musee wake ndamukia ni wongamie nake teka mundu yu mundu la wisi mundu ne mundu takwa takethwa ai mundu ala mailio mundu te umana na gitumi chakwa kweyumezya muno sana ikwithwa nakwa titwana ndie yumetie ni twana itango bongela ngo na serious natakethwa ai mundu ungi undu wigwa mundu no kia mundu eba mukiye na ikwatio bo watanga yosana na ndwange nondu ambirie kindu jujwe munini na kwa nayo munini o kiasi cha no ndi mukolonga twana lakini neyo mianezia nake ivinda ya miaka mingi na ngagie za kwikasia no kuelesea na mavinda mume savalini mwendo wake akithiniwa ni undu u nene la kuthi savali na ngaringe go kibeti cha kulia endo sio ninge tuno ya sisi ona ndia yuna no mundu wanyene ngoka kwa ndi mwezi nyela ke to vindi avindia to umela ta ndie tendete ne bwembia no wewi akuli na waungana na ai kaungana nake ina kwa vina anga yake sitio mingi miaka yoko bika miongwele tene taenda na thina ukethia no gwete ngwasia usenzania ingwa kweza ku neki atilivu ile weke atilivu ya mbe yakeli ona bomyo na weke aba umuge wezela mubuko ne uziwekete wezaidi ya andone no kwa kweli mundu uzio na gani muobi savali ya witi ya mwitu yambiisie kuthai ya mwaka wa 2011 na vauniti na wamama nayo umu wake kumotoma sivitali akakomane na dakitali wa witi wa maundu maka kana gynecologist ula wa mwandikeiye kuthi Eldoret kuitwa na connected ni mundu mkonde wa mali dakitali kana kwa mali nake aina na wacho wasia hiyo wewe na tunacho na ambia kwa dakitali wira mali lakini ukumukula kana notone la waendie andikisi Eldoret andi abune kondo notethekia ibinda nemwe 2018 kamwele tukanye nikaendie kaonana na dakitali ungi kadhe wanela maendie mona na aendie amwe kula maitea ni Eldoret tukitambuka musye kwake ova Makueni
musiolo watwe wiki yo kingi yuse wene Mauvoo wendo mwingi mwaito oe muima vyu. Sivitali wa kaunti ya Makueni wa Mother and Child Hospital ne unikite na vandu vakuitia awauma fistula. Fistula no wagu kwata a mwaito ukesa kwithia mwau no kuvita choo kana maumo atekwiyewa yo wau o wambisia ata na atala mawima wa mwemelesya ata yoluo wau o na uiteka ata twithiane nthini wa kilungu cha kele change wenu na ila nimevatisite fistula nevoa vetanga ndeko. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Na hindi kilungu chake ni oni otondo Caleb wa Otavia oine masama kwa thiyo muone ni soma motumani eli oka niambia na mundu ukuasiati atongoi kana ase rasa akamba tuibathuku muno okila ivinda atongoi mokela maweta malelu kiwuo na milati tuya miona watongoi makatumia koti witu kuzosya mali yo ene ngai tethia ukamba ni moviti livai ingalekosya ndungoni kuya mboni na indi utumani ungi umwe wa Sara Kilonzo Asia Kalonzo anewe ndaiya kwa oyo katwamba osemba uthi umuoni Mauvoo mbenge ni mokite. Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Mitiane yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Netumandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumba nzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuweze kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wasa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Toko niesi muko isila. Noti mwanza itano noti. Ile itandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda itatu. Inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imunana itatu mwanza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Imumanyiwa uminite class cha form 4 na nusenga vala uthi kuendesha ndoto yaku yu usungi otyu Jordan College of Technology na ilanye musini wathi katu ina courses mbewa miongo nyanya na ile minito kuvithukithwa ni serikali nthini wa iwango sia diploma, certificate on rumwe na craft courses ta journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology on rumwe na short courses ta uteleva kati wa mpingi tuna alimu avivithie vamwe na modhulu komasio maki umundi nongana kwikite mumanyiwa witu ni muyanie nitumane ngaya manyiwa maitu kisomo kila cha ile ndi yonthe kwa thowa uyanie muvuko waku nongana kukwata mwanya waku kamilani kawosa ni witu wa mwai wa kana na wakatano uende mwaka ni uangilila miongoli na itatu apply nongana kukwata utuika ula wa elite kwa Mauvoo mbenge tuthoke mavisi na maitu nyumbani jitu nzau ya Jordan Towers kana Elimu Center kana Alisa Plaza ila yikwame Nkrumah Street Musini Wathika. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya.
Karibu niende na kumanyithia nzangili itano na ila siye kitengwa ta movisa mavolisi ni withukie kiveto cha Delta kila kitala matungulu kauntini ya Masako tukuni wa kuamukia iyo mena muvango wa kutoa isia ungei dini wa musivi wa kamera sia CCTV na ula uoneki ni Mutongo TV. Nzangili hii inawikia kiveto niki saa nyanya sia utuku na indi movania abukumi mava na makanda ona uja uvo nikana komanda wa movisa mavolisi kauntini ya Masako Joseph Ole na Piyan ni waweta kana vaina uikithio muyanu wa kanamboleli ii kwitha inavena ni nundu ni sembie itina wa kumanyika ingi ayase kana vaina uwo kana ngwa ila meki tenisia polisi boni motesia na matumbanisia ili vote. Lelo ni mwena wa kumaka ngundo kuthimo sino iloviva kaundini ya Masako wathukumi mavano ameoneka maende na uthukuma jome na mokule maende na ukulanya kana kunena nisia kila kitanda mbao manyika masama vitu mbewaya kioko cha kwa mkia wakatano sanyanya natika dhanda tusi ya utuku Islamu sivi ulano siwene kamela CCTV kisioniki ya umeli na lame kitengwa siya volisi nimeoneka maitonyelela makwete mundu umeomamu wikite katikati umengili kumati ya na onde kutonyelela maovisi ni manyumba ino ya kudhoese mauta kwera na mu wathukumi kana musungi wa utuku eweta kana manoki etaskali maiweta kana uwikitwe katikati ya nai mukuni kisioniki indikelo cho kinene kinai kungea kana kuvena lama na thukumava yu elano kiyo bikandio ko umela bambe niwe au meratu momile be wakwa mekite uniform taskali nebo mambe yebe mundu weba kwasi yako ne waba twenda rutabye kana no mwesi na iwe mangwati moko twa imangwete moko wesa ile mona ina suspect kana tia skali ela twendie twabikabo niwe mangolilie odo no mwese na meya ye ndi mwese niwe mambe ye ndo alange matesa mauta ni medhi yo ba maunjebu na makanewa andu ange mama ungame yomekete uniform taskali ama na vithukiwe ni maenda ya kuelesekana amwe maya ni manekite nguo cia volisi maneyumbanĩtie na kuonekana maovisa ma volisi atio ina ingendile umwe wo ulai fully dressed as a police gentleman na mbingu yote hii siku nthini ana ethene vuti so ke ila no ni unye ni manie ni kwa atwa kito obei ondo mekwana aya tano valatatu meoneka mekite uniform kana nguo cia volisi na ngele matena sio ni mavikie na utonyelela nyumbani ye na kumavalo chande alama na thukumava na kwambia mavena na kini tina umovanya moko na makanda kenda wese kwithia mathivono cha ndatika mbuthu mbituku ta ndatika 12 tina wakiko gikwambia ni moneka mambia kumale umoko mwe alama na valukitwe va na maiweta kana manavikie na uvingi wa nyumbani etethekana cho ila si wakuvina va mathukumea na wakiembo lilithini sonekie sindeno ukuta kuombwa kana kwananga kwikirikana ni matonyelela nthini kilelo ni kyo cha kumanda ilovia kana kuosa mali ya mwene kwithwa ukuta woneka wi mulo muno navikie kwa maomboka na kuoneka ingi maivikia na utula muomo la utonyelele kasumbani kalama nenda ulika inge ithi sioneka kulea kuyaniwa na kuendea na uthio kavai mulekanga na taka na tochi lama na kwete na moko na meoneka maolekile maumala ati wala maende na uthio kanthini neli maendena umathanzila matonya utonyelela kumantha mali kana kuosa kindu kingi masama usangili maendena utwaiwa nivo mutu imwe wakamota uvikie nyumbani noe uthoesya mauta na anda kuvikia na utela umwe kayivithanya na ngalile na ungamitwe nza wa nyumbeno kinu ta maitrai kukongo kuta nitwiwa some sounds wala nitwekadile like about for 2 hours twiwo tu kwa bahati nzio tuyo buni tuiwie mundu akamota ukie mwendo wa saa 9:30 etana soja ela wetanie soja eiwa kwa vindia etana eba mundu amuto okiambikie mauta ela wiwie batena any response iwo tuiwie kamota ka kwatua na kathi ni situ obu ndini wa washrooms babindetie na mone meko kunanga obisi ni twekaiwa sounds itina mutu wakamota kwiveta mwethi ulukoni aya nimeoneka maimala omoko mwe tina kusemba na nitina wakuona ngalelo ni vitite komanda wa maafisa ma polisi va kaundini ya Masako Joseph na Peyani ni wawetakana ni mavikieno kwata uvuo uyu ati wava ina wikithio munene kana ni mavikieno vena na mali tina wakwithwa masembie kuisiwa kanamba ya maafisa ma polisi mokite na ukuni kilimbiange nwende na utwaiwa kuthiana na kiko ki ina facts yote ambayo tuliona kwa hiyo story ya
attempted robbery. Typically, there's attempted robbery going by the story of Mfanyakazi. Totally of late, we don't have robberies ya kuwapamia business premises ya kuna. So story is just a story ambao we don't cut them kama katika ukule wa kuna. Na officers wangeona wakati walipita kule wao walipoona police reaction wakatoka. Nake komanda wa maofisa ma polisi kuma matungulu Peter Omondi nuwetie kana no kwithwa mate maofisa ma polisi ni batonyeka mboli no ikethwa itumiyo ngwasilia maofisa ma polisi kutoa isia usangili ndine mekwenda na kuweka ukunikili. Yes, kuna jungle jacket ilikuwa imevaliwa hapo. Anybody with a uniform or any military whatever does not qualify a fellow to be a police officer. Kwa hivyo wewe ukivaa uniform ya polisi leo hii utakuwa police officer. Na unajua siku hizi inapatikana hata Kikomba. They are everywhere kwa mitumba huko. Kwa ofisi tulipopiga uchaguzi yetu tuliona hakuna kitu walikuwa wamebeba. Hata simu zetu tulizipata tu ziko hapo. Okay. Sasa venye walichukua tulifanywa hesabu ndio walikuwa wamechanganya M-Pesa zetu zote. So hatungejua M-Pesa yako na yangu ni ngapi. So after kufanywa hesabu na supervisor ilipatikana yenye ilikuwa inapotea tu ni 5,000 ni kwa jumla. Ekule nene yende na utiala Mohamed wa mea o maofisa ma polisi no kwikia tunesia mangendile kana mangendile na mono kutumia ngwase maofisa ma polisi kutoa isia usangili kuma kaundini ya Masako Mutongo TV nya neta waboni mutesia makulia tambadu ni Mauvoo boni na vauni watu vikamuthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo nusu wa saa 3:30 kwa oyu ni masaa kilungu cha kwambata ni utia moko ni makesta kibesi na aumia swangi wesete mwa kuni wa wathi live wa mbenga nginya ba mwendo wa saa 4 cia utuku na tethewe niwe Teresia mwende kwa la Mauvoo kwanzia ya meko ni ERASTUS kitoko NZOMO kwa oyu tiwanesa twethiane uni kilunguni cha ikumbia siasa kwendani kwa ngai.